Hello. Disoviwe. Arhakilio Jesu Christa zananu keni sedi mi pete kelushia. Disoja kesa pongula liedi tie ukobu vorkeze Jehovah Rasulali ki vi puti ki vi bongu kelela ketezie sedi Jehovah. Zia mu bo tseyawe. Ugo he zalinu legetam hodze a cheliko krepodi se nunu persona. Cheliko krepodi se teta nunu kerdie. Jehovah nushenu jeni mu mengu meje pia. Bonu meye to mu ke kre ni pi. Bo me ke resi badil ho. Bonu yeri ke chache seba zolil ho. Bo uke pumago kimhi ugi tsalashiyamo. Mori uke mugo kimhi jakrache utsimo. Tigo kizu ki ger krietoi. Bo priya ke jamigi bo ke krie jatoria. Nietwe nierkraze ke peche ke batoi. We tejo vache ke wako bo ukinu che ke liwate. Mi ponyo ngumijea ke jatoe. Jehovah popria ke jako ngumijea. Ugo Jehovah po ke tsike vi po ke kriego roka ke salashedi ke tezie sedi Jehovah shake. Terienu taliku kresedi gertetha asili di to apo. How ke zedi ke lililome. I will arise and go. Tenuke
Hugo Bedegeze Siataliri, Zaliku Gresedi Hisora Die, Botieri Ukre Bazo Galililome, Zaliku Gresedi Hisora Die. Hallelujah, hallelujah. Gekuen chukaba gebenyefa. Nza temo bejet torwe. No ki debo hyo krishi. Nke kwe potala ke zakabi hyo tsidi. Je dori hyo ke lazela vori hyo kobu. Ke masaki tola ke la ke tejesen tiawe. Zabu zabu zayet ke liutlije. Hallelujah, nibu a Jehovah. Hyogo chazuke dogi hyogo ti tomole hyogo tseje tubake tala hyogo nule nudo hyogo matam hatsaku nuri mozono tomori turisi mumu no ngomejidi hyoge jovabe hyogo tseje shidi chedo hyogo ngomejela seje nipu hyogo chedo no shura di vorwe hyogo anipu Jehovah hyogo bunu nipu chazuke dogo hyogo keleke medo sokosa khawadi no anipu mengu di vorke tsege phidi chedo no ngomejidi hyogo mengu tsebe hyogo tsege liu tsele hyobe anipu Jehovah aya kemejidi vorba me utsa motha tsaba me no ngomejidi sokori tsepe koseje no sokori tsepe hila seje anipu Jehovah sidi ko bunuri mengu vorke tsege phidi anipu Jehovah ke ku kasa ke ni kasa khabe ngo tseje o hyobe anipu Jehovah thenu sudi vorba me anipu no thenu tuke belo no ne susuri khabe ko tsege liu tsele aya anipu Jehovah za tseda di work ba ha ko ha anipu Jehovah no dabe pe te ko tsedi ke ni ke stari khabe
nipu pe te ko tsakili utsilichi anipu Jehovah chedori hyogo nipu hyogo ninyo go kalake sabian tsawe Sunday school no ke voko no ngumbe jidi jabe hyogo ninyo hakori tsakili utsilichi ko nichunu no ko mfafori ko ni shedi no anipu Jehovah work ba go pe te go bunu kriprin diazen no lu shirke li utsilichi jabe hyogo ke batago tsiji anipu Jehovah te doke viri kabe go tsidi ko bunuri anipu uko krisa uko petasa shidi kepatago buri anipu Jehovah uzida le kevino zoshiri inke ko nguke mejubu ko gibale dinu nipu nichugo patabe anipu inke di bauno sala le ke doke ko kabe ko tsidi ke ko ke sakabe ke patago itsala sakeli utsidi je do higo anipu Jehovah home vodi chazun zaputsa dorisi momo anipu no sokori ze doke lutsle higo ninyogo anipu Jehovah higo ke hunuvur le kazamie me ke ka chazu to anipu Jehovah no sokori khawa hije tie kerali tisozan ndo shomo go shoti hunuri non ropo buno ogoro tsasale home zeke peteto de me no sokori ngumejidi ropo bu sokori zeto le mo goro tsasi to ke lu tsele di ko bu penyo la vor le ke to ke ko khabe ko tje home usaprala anipu higo ninyogo chazu to do no sokori zeto ke lu tsele ogo bu bodi chazu to ke tsigi shiri inke kwira kalasele mu thieti so zauha anipu Jehovah nipu ndo shugo do tiso za ndrakale ke do tiso za ke tsubunu oko melundu to si to ke le utsele je hyogo ninyogo khamen pelela se awe sigi me do zo shiri anipu no ngomejidi no tie clap at night kori ko class seda da je no ngomejidi hini nyugo khisara ke meja kori ngomejidi ko ratsasa ko rogoliti anipu Jehovah sidi ko bunu ongo mengu she class no vor mengu ke to mengu she le ke to ke ko khabe ko tje jabe ko ke pathanjeri tsasa ke lu tsele anipu Jehovah unjiburi anipu Jehovah o ke to bostedi no ke patha ko pathasa morshushi ke to dia ke ri di ha ko sedi anipu unza putsa le mo ko sho ha ko no zo shiri no na khabe unye tsasa ke lu tsele je mpejiwe anipu Jehovah tieti so za hu la hyo ke te sen je we hyo ko te do puri ki no nreshova ke za ko pette khabe pelese awe ni pujisu samogino ani pu Jehovah no hyo khethor zodi no ani pu Jehovah che do ni pu Jehovah ke bathau zo shiri ani pu ke to sir zo shiri no poze lavodi no ani pu pugino me ni pu lavodi ho do no ba ke lam pe jiwe ni pu no thie pu ke to de ngi ri di ha ko sidi ho pathavo ke no no ngome jidi pokele ke be do pette nipu Jehovah podi puti sabe teka khabe me dokin phetsale mo inke me sarpo buno leri poke chukeli utsale dino nipu Jehovah inke to dehu se dino va tsabe hogi sasale ke to ke ko khasje hogo buno randa ke sagi no nipu randa le di khake wa mole dere nipu tisu randale di sedi ho vietsle di toke panu anipu Jehovah sedino zapu me botsedi lu prevo ke lu tsede je do ho program tsabo ko de pateno ke hu vo ko de pateno teriano tella ke jose me do ke vietsle no di Jesus Christa ra ke lu zano te jamu ke khucha sawe amen.
제도 의고 게제디 터키스 무 시리아 세예 하닐라 게차철레도 델레누 투베 게바후 메짓투 모게타 스탈레비 February 자소른해 터키스 무 시리아 네누 기기사 게버호 21st century nu 기기사 게라토 게코토버츠디 츠게사 스성우 무하우누 테미에 미니에 메파 뱅우 셰게다 ngo 제도 대절레스누 스성우레 터키스누 미니에 메파 포케제 셰게다 시리아누 미니아 세디 크리핑우 게제 셰게다 시로 미니 헤테 타게제 라자프 바게자 소소푸 스시리 기기사 하누 바크레버디 메파핑우 기자 스케니게사 소소푸 시로 기기사 하우누 테미에 셰세게다 파차세 응을레 보로 기기스 하우 포케코라 세게달라 테미키크라 세게다차 겐뉴로 테미야 제게자 띠우누 워게달라 테미고 딸레모게다 세게달라 테미케크라 세게다차 파차세로 티메쿠토 Dear mu pekre krageta tibonu haikeja work ketala themigo kekrohi cholemogda sikecha sala jeva airquid hawe themika krabu shekeda chwe zero serianuro hajri choteherla kemeja sever musum honu ki kisa hau lover kesa ugo gekrigo kiri rekoba kecha chenhase keba kebije sekeba sosangu gekriboro ugo shokarie ugo seye gekrigo zedi gezevi kemo hatho soko bagezala gekrohi gesachari chaba kecha sonunu utemego kemeje sekeba sosorpu je teme million keje ukiu kruzedi kemeje디 바게자 서서 물we 솔랑고 제도 개차 하우누 우고 개차차 대처바 무하고 앞으로서도 무고 계제디 차례도 게르로 개pen여프부 테미에 테누쇼 개바고 기기서 라사메르노 쳬게다고 메크르노호 우노노 우키크루 베테셰게다고 Razale di bagazago ngumeje sekedola chadyo Gepenya fubu hasi kabe shokaritza di ugobu mato tsumorke shogo rkri mu metzodi tsuslekedola chadyo Jasu Gepenya fubu temye merigeba gorgosekedola chadyo Chadu 세계 개크림에 개크로히 개짝에서고 리버 우고 졸레게돌라 차케 바울이 크리스타미에 그렇토 레디 마츠케바고 하 소고누 크리스타케 제부 무 크리스타케 크레부 바디 마츠레게돌라 차도웨 바짜 대하고 응고 빼떼고 게세디 제도 게세 게차철레도 마케 Gemesa ngugemeje nipu Jehovah no ungozo ketse kepenyofa no hapete sikeba kepenyofa yego sola chedo above the hori inki hemejome loyawe bahushiri Turkismu Syria hanu te 기존을 해는 하게백과 기기사하고 보리
개백가 티하누 테미고 개메제 털바게다 하고 응으시디 니부 예고 리고제디 텐디 쇼바베 예고 살라 포티하누 게제디 우골라 예고 메제멜로바 니부 농메제디 텐디 쇼게즈고 기기스 부 보디 우페카디 테미케 크라스 하메르노 체케다리바 메크노고 운노노고 페테페카 치와게타 시케츠리츠바웨 라자겔레고 니푸농메제데 크리히스겔리츠레지 시로 니푸 논티오 마심 할레르 카베 오세예 세케바쇼 카리고 츠시디 마 우고 마심 할레스코 시디 마 putit uko krihile ke visi ke chritse betsuji siro ke penyofa no ngume jidi temye lerdi uko krihi ke ba ni pusukori rker gole nor gosedi uko gole di uko bu ke krihi mato hako tsusedi temye ko ke lale ke visi ke chritse suji no jabe kevi ke sorhote jari khabe uko tsuji siro ni puse ye haunu ni pu bahushiri temye ke kra hadi ke meje ke bati hunu krista me ke pele me kori lady geze ke krohide ke dodem hatsaba poti haunu ni pu nongme jedi ke pele me ko sedi japu ke jari tsasa ma to ke viri tsadi as ko ginu krista ke jemu krista ke krebu ni pu teme ko giri balidi ha poti hai ke so bu zeke sekezo no temeko bunuri u kaben tsikele mun fakele mun sigele nke kregori rakele tibuchije mape kaben pelesedi boti hogola ke teja kwetsedi krista hiko petego rakele zane bonking ke mje teja chomumelaswe siro hanu tube bamude deri atwa ketzatenu geze gecha tsevin he sikeza bo sekezasodo ngo 제 차겔레 김히디 하게레 레누 마케페카 하이케자 버 디케메제 세겔레 ngo 하고하 무디 마케크라 레바 아 게차 제버크타 체케서 하누 아테오 마케크라 레바 하우르 비모 우크레무 러시아 하구리 츠테르스디 티치보 Vodaje temodi hapeka temiko kirirope vo peka peroverje siro zetinu luki haki kepelemie kepetsa temie bathor mu kamimie keza sasangu kristamigo kemeje mimie keza tivonu verje sikizala chedo ngo milari chalede deri utyo ulari the hakim hekezbo 기즈누 보다로 기보로 아기보로 우기즈누 보다로 기다 게펠레켈 후누리 추모켈 후누리 테테켈 후누리 김해다 이시게자 우케초바 슬라 우고 보티하누 우토 울라리 차디 게페뉴파 데제누 르스켈레 츠케 베테고 게제디 하이게자 게노터 데 우기보로 기다 이시게자 구성 요보 바무 티에 르키 하기 기제 크크레모 기제 티본도 바 응고 시기제 티본을 후바웨 게제디 메츠게 차철레다케 게메사 응게메제 니부 예고 니부 보티 하누리 예토 힐라리 차바웨 바우시리 대해 밀라리 차바 데리 예토 힐라리 니부 모즈네 예 기헤메제멜로바 레케모 하기자 보티하고 하김 헤게자 헤기 보로 예 김헤디 탈레다 이시게저리 츠바웨 니부 노 대보티 하게저는 헤고르 츠서 예고부 헤고 할레페술랄레기비 예케 쫄랄레기비 보티하고 카비 헤고 츠바 대기 주는 메호로 게펠레메 페츠페너게자 크리스테미에 persecution 하고리 크라 thursday 니부하고 크라메메보도 안게 토데하고 찌조도 니부슬라 예고미 포포 그즈분들이 도즈프바디 니부하고 제케 세케존들이 게펠레길루누리 테메 테테케 지글루누리 니부 탈레게도 노게 꼭하베 헤고 찌지 니부노 하이케저 분들이 헤게 즈누 보모
라 니분노 메지디 노효고 게 처리게라 비고지 예고 부츠 미에디 마케자 하고 라리 니분 테지요웨 드리 니부 노효고 부 마하고 누리 예고 게 졸라레 예고 카벤 졸라게 레티부리 츠제 제도 티소 자하누리 예고 부 말레페슬라스디 노효고 크레바조 게 츠서 크라디 니부 테지디 보티 하고누 무보게 또 티고누 예고 부 예고 게 르세디 자푸 무 데제누 르게레 츠프리지 마페테 카벤 펠레디 게제케 누레 니부 예수 크리스타 예고 페테 고 하게르자누 본킹을 게미제 테자 참무멜로스웨 아멘 시로 제 박경을레다 뭐 아셔스가 깰레다 뭐 시로 게제게 차설레도웨 게메사 응케미지니 부지호바 베젠자체 노치도 결리 디소자케 메사 하이케즈보 카비헤고 쩌세 예고 기장을레 스모웨 데리니 분케 크레르디르리 케모케 크레시디 예고 크레게 발라 예고 부체도 부티케 비하고 응케레라 예테체테루 자푸자 예페테벤츠세요웨 지로 예고 버글레 티호누 예고 카케스너리 러셔도디 예고 도절레데 니푸농메지디 카케스페테 모기 테자 카슬레 시로 예고 부 카케서르 비좀므나 니푸체도 티호누리 예고 켈루 호리 카벤츠 스디 니부 예고 bun데제누 르키자 미츠프레제 시로 포티하누 예 니부 메리스케도 하고 농우비지디 자베 우코리츠사 우코스히리츠페니스디 마토하누린 테자바키츠스서 크라디히고부 예고 니시딘 자푸츠제 마페테 카벤펠리디 게자케니 흐레니푸 예수 크리스타자누 자무멜로웨 아멘 Hakengu ke batiki puti ke dio bose di mapuse nyoko pesisa mu nyoko ki chasinde uko UBC sedekelesie uko missions no UBC mission no uko project career to mu ke jat tropose chu doya purno Shalom Mission School sedekelio uko Shalom Mission School Doyapur sedelidi zununu zikhetzmu bauhuri dimasaminyo Christos sigamuko zelerdi kidzum hasiunuri uko chathasle motisonye kalhunu Christamye kalhujokose uko zelhu uko petradi uko gese kathou nu Christos sikile chau nu vorli ketula uko Shalom Mission School how meza sedele chiketso kehu ke kruisidim hakekratsle vorzie diri putir dirli kazedi leskiu tsopfukuri redirliza mukramimiza tie leskinum hasemoro shobi ketapoliro computer laboratory uko ninyuko lesadanunu computer lessons ko praba deri miepuri kunyepuri computer puri meruo phiekathugelie leskinunu shutspe uko kruhilemoba sala haunu nyekobum hakke hapose ke kruhisekenuse chitiu nuliro uko category smartphone se laptop ko se diche u computer to merit se more ke shuko chile unyunyo korea hako se prede cd
Kija desktop ko semo keta ni pide. Sela nyeko homie computer kewe grupo desktop grupo semo di bayaliro seko nyeko bupie leseki Shalom Mission School yo kruhi sidi yeko buse computer laboratory po sedelije di nyeko kichaya nyekiti desktop computer semo di bazuko nyeko seko pivordi kehukino kasaliro yeko ketso kemiele keviko ketso kergo ketso kemiele dise leseki unu sele kevichele jo sala nyeko kehu boruri haule badi nyekiti nyenyo vieshiri desktop semo di bagatago seko sevordi kehukino kasadi se Shalom Mission School crew hisiche di nyogo kichaya nyogo bizie Kepesi kesa tu na mpejiwi Jesu Krista ora ke luzane chido kepele mi opete ke lula shia me homie puti ke chashinu chido forba liro Krista zanu nyo zelewe mi sa chidi vor ke bago zshui Jesu Krista zanu nyo zekele susu chiyawe hu ke penya fabu chido jabe pette go tsake liu tslie tena shiro ugo ke hu presi preba ugo Katusir ki krulai chaforje mu puti repizu zshui poche do zshui uke penefoza sidi japutsa dodi ono ni lafor ugo ze ke krotoba musala ni peje thorge tsesu pushiamu ki huburi ni ke chanu ki krula chabaje ugo azo itela chaforje potsa pukiza tatsameje sede dewi unono utsunogo uke vitose potekeba musala ni obu ke chanu ki kruvar krabaje ke tsase besina sje ugo jiti jubilee tichi uzedinu Deacon board mu pastor Timgom hakor hersadi jedo uke husunu ngomi kropo bukidi kevija Nagamis Baptist Church nu Jubilee kelukeshe die mu japuti sakoso sedo de ke taso sachede jedo ani kevia tsake puti sesho mu vimezo mu pozeko japutsaliti susachdo digo kere musala ukola chabali hamhidi jiti tekr ponu vapo padi ugo dojo churches konzedi Jubilee zanu keni se ke lukesh mu japu ke chati sus tapa ke chas chmodo muslam hatwa sago sar krabachi uko Jubilee tiche ha hazidi har ke krat mu unum seba kim hidi tsvodo shi hase deri unum sedi hako hado zmu tsvoji mu su zedi nu jeti uke hunu grupo zedi kehu vogeto susa nyogo uko kehu calendar mohosniro susa ngubado senior youth fellowship isidi krothopo ze kehu vogeto susa chdo moholiro department gom hidi official body susa chadamo kehu buri krisar kronu ledamo teviza pitsuko kronu voda mo tsomoza isidinu polanu bagetsgo pettedeho solani krisar krotonu voni ke rizada mo pitsuko tenugo moritefo krotonu vodari zu tsomolo isidi uto ulepe zabada shidaro nyugo pettegola krothaha fellowship haha kehugeto susa tsuje reconnect senior youth fellowship isidi keperona kili susa pie dibots di kehugeto susa chudo February zame fe pingu 4th Saturday heko ho neba election tune kehupori me prema getsa siwa homie duty lata mechi mu homie campaign ri sama mechi zodo deri puti ha thevati February zame fe pingun he February zame pe pingun he ke bad digi ha ke hanu ke hudo che do invitation card to petas de ne paliro ne kinu si ke che ho ba di leba lir pa card to tslie modazu shiri dili ha sevudi uko peso shi February zame pe pingun he ke bad die te he shi ha ke hanu ke hudo mu ke hu ke li shi ha ke tsnu ke krothodo slasu se lebali so shi ne no ke me zbadi infant bagitsiko khawali zdiz balir siko sopi ni mez tsdinu vomoda hichi ni no sa ze voli heko hakya babysitter susuri arrange so Sunday school department ne ke pathakwe ni no ze ni no ko ze shada di ko sus ko
是多子爸爸是啦，你弄那个是窝里，这说实话是窝里，是的，那个不，个把他个不是个是这是的，你不地都有不了的呢 ，reconnect fellowship 好呢，给护士姐，如果不地好呢，Dr. Katosir 不考虑，这不地是60的好，是啦，那个是那帮里的，我必须这个这是些80呀，给呀个他们属于给呀么的 single adult 个是属于你要被带来的，穆斯林给护不是是那帮里 responsible 么的。Liro phone call 这边我只是莫里你见到那我们之后给他们是啦，你个是这个他们子，你头我给到 delay 是一个被事实里，么你 response 可比 office staff 个只是这。这些个把这个 mission tanquis 么个那是咱那个他个给护士的那都第好呢么给的个那是个他 create 给那给护的些是啦，个那你好那个把被这部分是这个这你个解释呀。Dielenu tu ke sugim hidi vor ke sandin he uko kihushi kise kihusi UBC general meeting para do mu how nu liro ministry report so audit report koi khasada so shim how more ke sho nun gori server pepi ke so so chia musala ni ki huburi UBC general meeting how nu ba press je uko ni ko kenne ka zakisha ni ko ni ko mo muri encouragement so gori semo sho biba ministry to get to sala ki huburi ni how halebadi kise worker so ke hunu ke pekro ke lishi general meeting hanu ba phela se je ge se basis ya ho nyo bishi terenu ke teje kapie ke penyofa zia siro azaki ke sakimi u ke penyofa zanu share nyom hodzanu talede shoro o goche ke zidi ke terdi ke thodia progele so satselede o chiliko kribodi seredie chiliko kribodi seredie mu ledaro atherio prosado Putzgi tayu tevatie Jehovah tseketse hare Jehovah tseliche nyeko Jehovah kitopete pezi giri Jehovah kinu taya kezako Jehovah bu zayong ginu jas ntchi Timu kiza tsakesu. Jiro tie uko lesanu sa probye kiza sado. Lut kerepengu. Lut kerepengu pununu sere kenye keto. Putzgi tayu. Tekonyo zaketayo. Saki kezanyo kroya kezako mu kepumako kekra pudir ranato divor. Site farisiko mu tezo kesiko panyadishe temi hao kepuma mieri zelidi uko zem hatsaya ita. Salapo uko ki dievi hao pudi nyeko mi punye teko kripo badi Sako po pedza waro, wo he tefe ko kapie, rayanu bawa divo, zaketayo mule kemo che, faya kemo supo baga, sidi po sayo mule tatze, pie pupu kanyegi salidi, puni pitaya. Sidi kinu vorte, po zeko mu zanyoko kie kengule di, ukoki, Nikori aze nini lichi a ako zaketayo ngulie ketala ishiya ani koki putu sado sasatui tenu kedi ketsa se mori vi ketsa kemie thomie tefe ko kiri kepuma me po tenu kedi kelela tiginu unido presa petza kewayo Mori mi fepo rakatsa kapeker badi sokodonu po petzawa liro
po mi petu le di suyo ngu le ke mo che po ki cho di phaya ke mo su po baga siro po suyo ngu le che po kretho kretsme mo po zanyo me ke ngu le di she nye kori aze ni li che a araka tsa kape peze ke wayo ngu ke le la sasatu anye ko ki putu sado ke puma me po tenu ke di ke le la u ke penyo fa di le kori uni baya sisa zaketa nyo jisu la she me popo nyo kenyeni ru nichuya she popo ki apo ha ayako pie atsoache sita sala popoe po vieko kezapie unye tsoa za hoyo she unyoyo puyako pete seledi rana kepeche punu vota sidi po sununu rage razadi po vieko pete ketsiwa siro po vie pete zetsa thelietse rana sunu pekrie gredi sherta mu po mhapuri zbata sala po vo rana sunu kenumie po kivo sata sitse themie su po ketsepie po bu linu thevo fe saki po thevo cha zaya keja ratsaprigo ri pie po vallo sakelie mengu zo bata deri mi puri mhapuri se po tsa mo deri po melu mechie lietse poto por tsa dishe aponyo mie zakraze po kito tsaya ke jako tozori ke chacha ukel ho ke jeba deri awe hakinu tekefa seta do bate ashili di to apoki vodi puki apo a tigyu hodzanu mu hodzanu ri pumawate a nbu a nyo tsari kile samote abu nkityo zakramie boritsa le tsamu sibata sala po shili di to popo ki voda deri poratsa to lotsanu popoe pongu sidi ponu mejeda sidi ta fo po chipile di po mebo sitse punyoe she poki apo ati giu mu nhodzanuri pumawate mbu a nyo tsari kele samote sita deri popoe po kitoko kele dishe nyekom haivo fe kevito sevoro pobu jele siro jeka popie po jekinyogi sasale mu pikuri po pobu nale sirovo utunyo popu kevitoyo dukrile sidi uko kezet krie unike kekrila mona anyo hau shetaru hilalete mu zataru mulalete sisa sidi uko keze uni bata saki po zriu chu lenu todi to ki penyo vor keziki po mie tsali tsamu nas keba sile sala po kitoko me po kiledi kedi po tsba si tsketo si te po she nshizu lavorte mon po mitunyo popu kevi toyo dukripie tehe tsbale nshizu visorhoto di lavole ketala sisa sitye popo nu meyedi kinu lemata sala popo party po sebida deri poshe apo deri poshe popo ki hare rena liche atiche hachu hache nlietsa vor mu hakipuri kepuko vache yamo
시시리 노 군해부리 때문에 요보리 비에 아츠디 아부 아제고 리제 아니 게츠모 데리 뇨 하우 테테누고 제 도디 비고 페테 즈리에 디 라보루 우투뇨 포푸 게비토요 두크리바 텔레 시타 시체 포포 시에부키 아뇨 노 사 아제 시바야 모 아비에 코페테스 비에조 데리 시즈우 시타루 힐라레테 포자타루 무라레테 슬라웨 우니무 우 누마 케바 메세제 시사 케페뇨 포고 잡에 프라케스 버템 호기스게 되츠리지 Jesus Christa ukalagi leuzanu jedo workaba pete kelusia mu hyo ki kru sunu nyoko pete tejesia nyoko kachanu hyoko var krawa mu shizokamo vordinu kehu krata ko zo sheri tenu fuko zo sheri muri mi ke krimi zo sheri nyo hyoko la chagabar bi modi vor hyoko vasi sia ke tsola zo sheri nyo pejewe kehu kakra kakri kakra no vo ke hu ka tsia mu je pu ka tsia de u thyo ke hu nu vor de ke hu mu je pu ka tsa hau ha u ke ni tho tsia mu poti ke vi ho mu la ke la ni pu pe je mu nyo pe je we ngo je theli ro jubilee ti chio da mu zu zedinu a si ka tsa takremati de bobo se dinu ngo theme chaba ka cha si mo February liro proclaiming his grace isi proclaiming his grace isi mo how si ka saki a grace no pu che vi ton ye ka cha le mo grace ka cha how ha teni dieno dia ki ga tsupo se ze video shi ga za the जनवरी लेवा या मो अफर हिने अफर हिगा बाकी हिने कर च वो ga tsuki अफर के पुलिरो mercy ze she ngu ke meje tu putuzo de grace ze she mercy ze ke kri mu differentiate some so ga tsala ngu ke meje mu dinu nuje de ho se ze putunye ga za afro tu pu mo tu putumbe shi de nuje ga tu no sekata tsudo mo a grace hanu pothim hanu puketyo lekeli tiki zakatanyo zenunu pusaro kishi katsa lavor ngo teje hayo ha sibeviseya mi peteri si prevaya bahu sheringo UBC go ho ha teje ho ha sibevi go yamiche ngo ratio la mo deri how hanunu UBC no akim hishi ke humo cha segatala hanunu puzolingan de voke hu tatsake krino ke hu ka chanu prodigal son zagatanyo je hanunu sermon de puga cha chapin he ka cha le musulanu ka chumo dere atyo ngo ke je thaje hayo si bevi sa zo she ke ze va bo mo hola soro kishi ka chu kelenu no akasesa vorba muche doliro habo preach se pukrasa point by point chaye ke me ye ko bo pusa mi khasesa sermon bo pu arrange pe viseli dino tu fiu no modi ke zedino tedze hayo petse dino bible study bo shipo no ke ze mohosana tha zakatanyo je hawa tietze hanhanuno za sheshi tuba tietze thoda mo ngo kyohunu krtabo unyenyo posapul hoda posapus shenyo pete poshiado po sherde hanunu po zakatanyo tununu habo puda thadinu zakatanyo mu jokata zakata mu jokata pokavilla shedinu she hanunu ke
조게다뇨 조게다뇨 이시 뭐 버림하고 파르투랴모 다수 시무 조게다뇨 이시디 부게자 아셰시바 셰 티즈토 저타크리고 파 테리에디기 우리 대자가 터서 뭐 티즈리로 콘서트 거츠다 제 포스터 거다 이게 저치야 뭐 저타크리고 파 테리에디기 우고 콘서트다 가발라 디마푸르노 홀리로 디마푸르노 우고 포스터 우고 포토고 우고 크사가바기 우고 밴드 멤버스 고 우고 포토고 힐리디 블랙 앤 화이트 디 저타크리고 시디 투비 타운누 추베 저저 효기 그노 효고 조프 프로 타운누 파디 우고 포토무디 저타크리고 아야 크사기 비하고 김히디 우고 빠즈와데무 디디 우고 응메제 세디 부바시 저가타뇨 제 하우할리로 모호메뇨 그세시 뭐고 catholic progressive person 모호스시 parable 하요 루케 펭군울리로 디비 parable 하요 하르비모 parable 세 물예 무 부세데게조 리로 스키 카자뇨 크로야 카자고 pete muke puma ko podie jisu die rena di popenyover sitse farisi ko mu thazo pathaya ka chakwe panyada isi poe ke puma mie zelia mu ze phatsiya sidinu ko panya mu ko panya ka chu kala ka cha ripununu jisu e divi how puka cha and he told them this parable, you see, this parable, a parable, singular. Podievi how, you see. Jesus did not give them 3 parables. He gave them 1 parable. Musala parable hako devi hako liro devi puozo. 1 parable with 3 stories, making the same point. Terioliro, Tejekerioliro, Zaketa or Tekonyo, Zaketayo, the lost sheep. Mo ko feo, Teko Kripo Kabanu, Yepo Pedzawa, Mupe Zayo Favor. Zayo Favor di Pungulete. Popie popukanyigi selidi ponisedi popflower isi tekonyo zagata yo liro kira bozda it was lost in the wilderness in the forest mu zagata gi tekonyo zagata she poet kidi botseleda hapore tseligenza all he can do is cry kragaba mu pofeu no pofers of the pongukelitsa de pungu ke liki kim hidi pose vorga te kunyo ya putyo tyo pot tesdino pose tyo vorda livise de popie pobukagis isi kiri pobukagi saga meshiri se te ko nyoso mute ko nyongo nguba mo de te ko zasea de meri zaselia teze hori teze ga thoboza azemi po thyo puri how hanu tyodin po akipu uko jafapi kiko group ke khu ka zabo ke khu da di no campo tsada di uko zkunu no ke khu da di pe pilia mu campo ke khu da ke tsagi thamo ko zo shiri ha u ration ko fuzu meshi said that ya ga tsala mi po Podovi said him, Harbevi says it in a way. I can go Tamo for Modi, go Temma Zapada, Tamaga Kra. She didn't know Topazaki, Tamago, Topada. Ungo Shemiji, she didn't know to create such a lady Mazzadi, Lakeles or Mazzacolio, she didn't your precious Mogo, I will Celia. She did Temitu Planuzeli, she Zukuno Padadi, Jose Desero. Potiu yodo no tamago e uko nyetora. She did your moda. She didn't tap tamago ko bukagi. Nyepo tamapo
Fudino Zakuno Patsoshi, Mukemeji Torzosi. Mu Tekonyo Hayo, Sister Tekonyo Hayo ha Pofu, Vorgatsu. Why did this sheep had to be carried back? Because it was too tired, probably. It could not walk back. Too tired. Or it must have been too scared. Miche. Okay, Miche Torda the same Melanium Daya. Mutso Hanuno, Kakradian petrified, Katsa dear hopar. Petrified. She like Miche Melemo Katamo petrified. Petra rock. Kichiam Vigata. So it must have been petrified. Either too tired or too scared. Or it must have been too injured. Razafa Bagatala Kofhewe Poffa Morsokata. Musa Satue Unkozo Sheri, Temiki Hupozo Sheri. Urza Ni. We are scarred, we are injured. We are scared. Michekata. Or we are too tired. Musikabano. Sikabano, God the shepherd comes along and he carries us in his shoulders. Sidi Jisue Tezekinyo Pulasa, the lost coin, Rakatsa Kapie, yo, the lost silver coin. Mohanuliro Liro Kofebo, Kapenyafe Kofebo, Rino. Tafumiebo Miche. Hanuliro Capenyofe, Tenyumi Fobo, Rino. Mohafe, she has 10 silver coins, she loses 1. The coin is lost. At least the sheep knows that it is lost and it is crying. The koyosa graba, popetzawagatala. The coins, it doesn't know that it is lost. Popedze, podzeda ke po sivalo, deri, tenyufe, po, fedi mi petuli dino, siri talano pungu kelie. The God of grace and the grace of God reaches out to us when we are too tired, too injured, too scared, and he carries us. But the God of grace and the grace of God reaches out to us even when we don't know that we are lost. Even when we don't know that we are lost. Muvakekra, weki debo zyoshi, kepenyofeki no kit debo petset yoshi, katsa weu to shiamo. Azo shiri, jezo shiri ho, okibo sidaya. Da Christa silia kamoki, apure adzo to nye to mo. Anis sedyoza. Azemie chu, azefmiri. But you know, I never knew I was lost. And then the grace of God reached out to me. 1992, November, Ahoa, Ashishiba. They say, mo ho ungo chayu, taje kemiyu no for the lost sheep, the lost coin, the lost son. Kimi di sedega mie poe punyo kenye basi te fumie kenye ni chu po yago chada po inheritance chagaza mo inheritance how ha chagaza ha kenna mu ukeri mu chasho ukerki kidoro inheritance uker bamo kataki no mori thalaza te po pukazasiya ribas katsakiri pusawaya de kazat tu gatsu
liro ukre putu samo zo she utom haki bori cha ya mo mo cha ka tseme se mo juda mi zo no zo sheri uzo no zo sheri kizu zo no zo sheri mo po inheritance cha ka tsa po cha ke di buga po sheda ka jo failure hoba de. He wanted his father dead. Pochaisu. Musa sutoi, where's Oshiri? Nipu somebody, we don't want God in our life. We wish God were dead. There he wanted his father dead. Mupo chagazo ayago. Pierre Atsuwalishi. Greek Median, Lord, give me my share of property. And the father divided his property between them, you see. Punyoliro chagazuro sakiraka gocha. The Greek Median hayoro usia, you see. But the father divided his estate, his property. Property dihani hakekri kerio liro punyo chagazuro usia sakiraka ucha. The Popoliro, he divided the bios, Greek median bios, his life, his livelihood, his estate. Poki, polie, poekid, keep kim hedinu kikru where uko va nguli bashi, uko va krali bashi. Their livelihood. Poetu kazabie unye tse kata ngulie. Mungulia, Temehayo Poyago, Petepi Lidino, Poe, Diosadasi. So Poekizu Pete, Muriki, Pielidino Poetio, them at Monsimo, Poe Zewademasa. And in a little while, not long after, you see, the Kradian Liro, not long after, Poe Zer Kriwa. Muzer Krigatsa, Hazem, Hakasashe, Kidaya. Meyeraya. Meyerizaya. Election tikisem haparshe meyerize oya. Zala bazashe krelirvo homie. Meyeyashi weshim tomo. When you want to sell fast, you sell cheap. So he sold it cheap. Number one. Kenyoliro judamiyezonuliro. Ukrezo shiri. Uvie u livelihood depends ucho utigi petese ayamosi murizia ayamosi ushekel humie unyonyo kel humie kimhieda tu le morsoyasi juda mezonuliro wezo sheri tu shi morsoya ngote ni mezonuliro kiu pie unyoni chu ya kidi ni chu ga kiu pie tekrilamona. It is because the young son is supposed to take care of the aging parents in their old age, the youngest son. Musula kiu no poe pobu badi no pobu no zuha po connection no so. Mu poe judam yeso no zo share shi zo poe kinu ba ka tsemese. Mu poe kunyo po pokret heke morso. De poe pokret heke te tsumuna. Po ki po lie po ya go zo share zewa. Sa pupo bieka mangase bieka tangase gaza ranamye pungu se didu temi hokim pung metsa ni grana tsagaza pola manga gaza ranamye buri poki kruburi po property half uzewa ugo compound no ugo kiu half po yao ro myebu vorda pupu kamanga gata. Shiripoe Dioda Shiripoe Vodino Dobuno Rizadino Poe Papetepezo Ango to Hasiba Shizokamo, there's a famine. They create deep war, you see. So he suffers because of his own fault, and then something else, trouble comes. If you go looking for trouble, chances are trouble will find you first. And trouble will find you too. Muhoha, Kresayo,
He went out looking for trouble, trouble found him. Sidi pue hakinimi po kityo, slave tsada. Hakiniwe po wutavo. Perinu popovo of Henushi. Mujudami po temahayua. He is now a slave of a Gentile. Mujudami is a tavo tsritz zamo. Christian mitzvah rasa tavotsa. That is also one of the reasons why we must be Christians, because it allows us to eat pork. The Judami liro reches here. So potaranyo segeda. A slave of a Gentile feeding pigs, wanting to eat the pot, the feed of pigs. So it was a story of just going down and down and down and down. When you put in nunu petse katashe, go down, down, down. There he came to himself. She didn't know popukila vodashi, speechu. Popoki ki di pudo shi ke po speech rehearse manually. Porque se manually doze manually de po sheli di po popoki vo. De po speech mo ho kasaki. Porque se ke so liro po kim hega. Abunu vorde a nyoritselie smode poturizo. Dere abunu unki kyo mi po tsedinu avari kratje. So let me try and make up for it. Let me try and pay back for what I have done to you. Jizu pokeleo, that economy of exchange. De popo po vorget kepetseno no ponga se ponyoso po kidebo petsetio so shir kidebo fu por higo so shir kidebo razafa kedinu webe Yehubo tsoboze kapetseno no zo ponyoso mo poe ponyosilie. Shiri poe tavo out in the far place the father runs. Mo targets how hamiyese. Kidinu poe taga. Terio popo tamo so getso liro ponyowe ukoranamie ko kangabe chisa uko rena mo uko renami ko beke tangabe chisa uko za zo she bebe shosesa uko kerpe sebe chisa sidi no po lavor ga zo she temi ha ko po valivi mo mo zo she po zo she mo ro po credo. They would humiliate him, and so the father runs. Mutagetse chiezo shizo pitsumie tamo judamie zo no she pitsumie tamo shi, because it is disrespectful, it is funny for an old man to be running, and it is naturally funny solango pitsugo New Year day football results minna sedaya, because it becomes funny to see grown-ups running around. It is funny and disrespectful. Shizokumo Ibrimie, mu Arab mie, Eastern, Middle Eastern culture nuliro, unko petesibado, uko fenichaseya. Mu tefumiere, nichumie lirom hamode, tefumiere, tenumiere, upia morsoya. Upibie public nu, penguamo. Mupoe hanu tada mutemie poe tada zeshe ufeniu peshimorsoya urobo peshedu no tamorsodo she usandel fwa morsodo mu urobo peshese. It is disrespectful, it is humiliating, it is funny. Why does the father run out to the son? And what happens in the process? The father takes the shame and the disrespect
and the humiliation that was meant for the son, and the punishment that was meant. Runs out so that people laugh at him instead of laughing and shaming the son. Musidi no pue pochepele, sidi pomembo. Dirty, ugly, smelly. Does not wait for him to get clean first, but he just hugs him and kisses him. And that is again a picture of God. Nyepu meke kra, abu te meke vi separele, abu masarele, silelu ra ke hu penyole do, silelu ra nyepu penyole do. Siamo. You don't get clean first in order to take a bath. You come, nyepu ki vorle, and God embraces you, our Father, as we are. Mushidino popo we tide ponyo we po rehearse pichu pusedesa de popo turi pobu putiri mode nyo moze je po speech rehearse go chago puge zu ro zu go de popo turi renarimo. Many of us, we think we repent and then we confess and then God forgives us. No, God is already so willing to forgive us. He doesn't want a speech from us. He just wants us there in his presence. Mushidino poe po feni po pie potsa po ro po pie potsa ro pau haliro pocha ke dibuga. Ngo Messi World Cup ko ke liye tiki Qatar ko ke diu we po World Cup pu tse ke tsum hoje ro po pie potsa. Mu ro pau haliro ke dimir bise yasi. Mu pocha Messi to segi king of football. Identity. Mu Europe no graduate segi university kuno so she Europe no shilia. Europe color mori po design poda se zu ro BA graduate. Design ke kro zu MA graduate. Zu ro MBA graduate. U color no shilia Europe. Zu ro doctorate graduate, PhD graduate. U color mu Europe no shilia identity. The Father gives him back his identity. Then ring. Ring. Liro Kazamiko, that's the sign of authority, silu. Ring. So identity, married, and authority. So robe, ring, she sandals. Chetino sa piku sa mirka piku na de. Hamida katala mu piku so sheri meye katala. Tetzetino sa piku sa muretor. Mu piku se katsa kidiu piku seaga for protection. Nova diovado uno ke Maharashtra no camp no vo campsite unisa. Dev ke huda vo katsaki campsite ke segoro hyokobu hyoko pikun sibali nuisi. Kiriga jo tinha tatsuno tinha kratorse. Sila pikun sil nuisi. Security. More protection. So identity, authority, security. Musit hadino she fattened calf. This celebration of Tsaba. Sitze punyo pitsu vor. Pitsu liro temekim kempiabuga. Diezese. Popolieta vise. Diezese. Dairy. He was a joyless, colorless, graceless, loveless person. Lord, please make the bad people good and please make the good people nice. Because a lot of good people are not nice people. Mark Twain, he is a good man in the worst sense of the word.
And that was the elder brother. A good man, but in the worst sense of the word. He doesn't like music, no dancing. He doesn't like dry dust. And he's angry and he's resentful. He is comparing Poeshisa, Arohi, and he's competing and he counts. And very interesting. Ngo prodigal son after zogaso nuliro seddezo apo ashezeu isi mutu sa zalino sa sizo de hanu de se po va pore apo isimo mo ashezeu rishimo po. No relationship. He doesn't. It's not for him. It's about rules and regulations, not about relationships. Nyohayo, you see, ashezeu isimo. So no relationship. He falsely accuses his father. But no kun yepori. The man yepori abuno azegoze du krechatsumo. Zukatomo popoe poviego gazabie unyetsuzu. See, he got his share. He did not refuse. He divided his estate between them. Mupitsu judamyezo nulero double mulia. Mupoe double mulia poyazo. Muchidino nova preatumo putzade. The mayabri abu dukrit duk inviezu dukrit. Fasid pa dukunu dukritatulumo. Falsely accuses his father. Then falsely accuses his brother. Poe regerze dino. Po kisakini petepekawa. Deri poem hayoba basa with prostitutes. Tetenuko zedino. Wanda to tumuzu. Shirin here. The tuzumo. Mupoe to pukiye. Sa pukira no shilia. Pochorichi na mi Jesu. Mo to pukazu with whoring with prostitutes. Why? Because he is trying also to invoke the death penalty on his son. He wants his brother. He wants his brother to be stoned to death by the villagers because whoring with prostitutes deserves stoning. He's trying to invoke. So, Temivi says him here. De visemo. Mupo epunuke mijiabade. Kiroche punyo opusheze vordaze inheritance po yaudzato mo kishi ketsa. Zununo po punuke mijia katalano. So all of this calculative. And then he refuses to come in. Kinu lermata. You see. Terie mut potalaza vorbada. Terie taze terie liro the sheep the konyoyoro katsanu says that it is lost in the wilderness. Second story liro the coin lost in the house. De taze haniha tesabivor taze punusawada. Jisue talano. One son lost out in the wilderness. But the second son lost in the house. One son lost in the wilderness comes back into the house. Second son lost in the house goes out and now refuses to come in. So all these stories coming together. Story of two lost sons, one lost in the world, one lost at home. Mu hero super hano. Terio no hero liro kofeo. Kenyo no hero fe liro tenufa.
Seu nu hero liro jakatanyo mo popo hero. Mut jakatanyo je how haliro. What is the story about? It is the greatest short story ever told. You see, greatest short story ever told. Po interpretation ke creative ba? Hakesi tom yeso she ho. Legaza. Homye pugetsa liro. It is the story of Jews and Gentiles. Mujisu vorketsaki. Juda ko liro tezo sekabago. Gentiles ko liro tavo. Zel tujo yakatsago keruko. Deri uko vorkelie. Krista ginu keza potsekile. Krista pelekilino. Mutsuri potuzo. Kenye liro homye pugetsa liro. It is the story of Israel. Judamie kepenyofa nyonyoko temieko. Ukwe nipu diezemo dadino ukwe Babylonu Assyrianu Gentile me dietze Gentile me lietze tokata sidino ukwe exile nunu lavorkata. It is a story of exile and return from exile. Zuri potuzo. Poliro Karl Barth kata theologian kemiyepo poepu katsulo. It is also the story of God kepenyofa sending his son into the world. Ponyo faliu tiginu no ke sebie kidzunu sasa potyo poke pumala mo poe dezek mo katala mo they're sending his son out into the lost world and paying the price of sin and suffering mushidinu and he arises asheli dia pokila vodo and then resurrection shidinu returning back to the Father mutsuri zivise Muhawa, unko kehupuri, unko zezo, unko edze, tiokata. Mu mieke kraki zu no dze tuya. Deri unko kehumie zo shoi, kehumie nye, niputi mine dze ribata livi. Muri u kelhunu, uke ni dze to, kepenyo feze, keperomo to. No relationship with Father. You don't see yourself as a child of God. Popo, ponyo pitsu, Kipugetsa anyo ise. Noe as a sibaze. Aviego petem vies anyo. De dietu no liro my son isimo. Greek median liro my child ise. My child. And some of us we have been Christians for too long that we are no longer a child. We have become too mature, too stiff. We always need to be children before our Father. Mujithe jubilee zedinru unkozo sheri. Let us be instruments in the hands of the Father, and to go and seek those who are lost outside, those who are lost inside, and also allow God to find us if we are lost. Nipu beje. Munyo beje. Bezie ke betao. Mo chedo ni pu die sevor o ke hu. Betsola she mo Rene kelibie hale ke sa mu tajangu kelie belewe. Jehova bu za yu tsilie, Jehova bu jabie no mun ke krutse. Ugo chedo ker shom hato che potelau no kerlie de. Mu che pete ke ze sie thalie di te kha zaliu kelile lo me. Zaliku grebodi etafa po ki vorlie. Pete ke ze sie thalie lo me.
给不到块的给他提老吃死了。个咋子了？个 create 个么啥？第个把也不也。Givoria nyonyo tsedi mu hebunu nyo tsakelela mpe jewe nipo no tavor hezeli hekemanga kabanu nipo razafa kabanu nipo no Yesu tsedi razasa mu hekatanga ko no petefakelela mpe jewe kezo she nipo hekubunu nyonyo tsakata mu nyonyo tsedi no nipo muhadza ni chumim hidi ni bo kremera mbelledino luvo lukatsa tsachi jabi hetsa ni bo hetsa totaro ni bo hewe falakilitsa hengulakilitsa chi mo hebunu zo shiri ni bo kehu kie jogatami zo shiri mori mien simoto dil hukatyo ki ni bo nze ke vi ho ha pusadino ukobunu ri ngukilitsa chi Jabi Hetsaje, Jesus Christa, Yagalagalios on the Chasawe. Amen.